Ngiyalibingelela namhlanje lapha elikhona ngiyakwazi ukuthi abanye basemsebenzini abanye bangekhaya abanye ngxenye bazidrivela nje but balalele intshumayelo yanamhlanje ngithanda ukulamukela ngendlela eqhakathekileyo as we go into our sermon for today. Isihloko sithi sona ngipha inhliziyo ehlanzekileyo Nkosi. KwakunguDavida lo. uDavida inkosi yakwa-Israyeli. Wayekhuluma loNkulunkulu. Kwakutheni isihlabelelo 51 verse 10. Singayithatha yonke siyibale yonke kodwa engikudinga lapha ikuhlanzeka. Ngipha inhliziyo ehlanzekileyo Nkosi. Umuntu uyazibuza ukuthi kanti kwakwenzenjani? Kanti kwakutheni? Kanti kwakonakeleni okwenza ukuthi inkosi uDavida afike ku-extent lapho abikela khona inkosi ukuthi ayimhlanze inhliziyo? What had happened? Ungakabali verse 1 ka chapter 51 kulesilobo esiphezulu phezu kwe-introduction esichasisayo ukuthi owaloba lapha nguDavida lokuthi waloba kwakutheni. Sifumanisa lapha imbali ansoze ngiyibale abaningi bayayazi kodwa lingazibalela lizathola imbali ngoDavida. Sibona lapha inkosi uDavida ehawukela uBathsheba. uBathsheba wayengumfazi womuntu. Umuntu lo kwakungu-Uriya owebutho owayethembekile emthanda uDavida. uDavida esehawukele umama lo kwagcina kusonakala. Esemngena kusonakala. Sokonakele wasezama ukufihla, to hide. I'm not sure ukuthi ibale engalisebenzisa lapha ukufihla umonakalo. Waseletha isiga leplani eyokuthi uUriya kungcono abulawe. Wadinga lendlela eyayingasoze yenze kubonakale ukuthi nguye ongemva ofuqa ukuthi uUriya abulawe. Sibonani la anyway kulabantu abane lapha kulo Davida, kulo Bathsheba, kulo Uriya, bese kusiba lo umprofeti uNathan. uDavida usenzile isiga isono wasenza kwabale ngesilungu abathi i-concealment, ukufihla icala. Nxa lifihlwe inkosi kuzima lokwazi ukuthi kambe into le ingathutsha njani. Angikholwa ukuthi kwakungaba le investigation ngoba kwakwenziwe inkosi. Kodwa nanku kule cover up game enjalo ngesikhiwa bathi cover up. Xa uthi uyakhangela usufumanisa uNkulunkulu ethuma umprofeti uNathan. Akuyebona inkosi uDavida uyamtshela ukuthi akwenzileyo kuyisinengiso phambi kobuso bami. Laye wathi efika uNathan elokwesaba wasebenzisa iparable ukuthi atshengise inkosi ukuthi ilecala phambi kwenkosi, phambi kwenkosi yezulu. Engikuthanda lapha, engulanda lapha ukuthi wathi esefike kusibanga sokuthi ayitshele inkosi ukuthi inkosi umuntu owenze lokhu okuyisinengiso phambi kwenkosi yezulu nguwe Nkosi yakwa-Israyeli. Kambe nxa uyinduna, nxa ungusobhuku, nxa ungu-town clerk, nxa ungumeya uqondwa ngecala elinjalo ungavuma? Kumbe ungaqala ngokuphikisa?
kumbe ungadinga indlela zokuthi kuvikeleke, kumbe ungagijima uyedinga amagqwetha. But siyambona uDavida ebona ukuthi ukukhuluma lenceku kaNkulunkulu umprofeti uRiya. Ngiyayithanda indlela aphendula ngayo uDavida. Waphendula etshengisa ukuthi uyasivuma isono. Ngiyawathanda amazwi la ngoba ngithe sembalile ngakhangela ukuthi ngesilungu bathi uDavida had no resistance, kazange aphikise. uDavida wahle wavuma icala lakhe uthi ngiyazibona ukuthi ngonile phambi kobuso benkosi. Engikuthanda lapha enithanda ukukuletha kithi sonke ngokuthiwa ngesilungu i-genuine repentance. Asikhulumi ngecala eladalwa nguDavida ngoBathsheba, lecala eladalwa nguDavida ngo-Uriya. Kodwa esikhuluma ngakho lapha ikuthi uDavida esetsheliwe, when he was told ukuthi David okwenzileyo kubi, okwenzileyo isono esibi esenze uNkulunkulu wathukuthela. uDavida wahle wabona ukuthi akulalapho angaphambukela khona. Wahle wavuma ukuthi I agree, I accept, ngiyavuma. Mphambanisile, mphambukile. nguDavida lo. No resistance but repentance. Yiwesilanda lapha namhlanje ukuthi sikhulume ngayo. Ukuthi uDavida at his time elendlela yokuthale wavuma icala lakhe without any resistance. Kuthiwa yikho okwaba yi-background yokulotshwa kwesihlabelelo 51. Nxa ubala uDavida ubuka uNkulunkulu, uyaxolisa kuNkulunkulu, uyavuma isono sakhe sonke. So uDavida wazibonela icala. He realized he was guilty, wayelecala. Kazange avele ale phambi kaNkulunkulu. Ake sikhangeleni imbali le futhi. Liyazi abanye bethu bangathi ngesilungu bathi historical. Uthi imbali le it's historical. Ngiyakudala kade yenzeka njalo yayikhangelelwe khona lesikhathini sabo Davida. It's for that time. Ngesikhathi sabo Davida. Omunye angatsho njalo o abanye bangatsho njalo. Balibala ukuthi iBhayibheli indlela elotshwe ngayo yapresentwa ngayo ile past. Sikhangela impilo zabo Abraham, we learn a lesson ngalokho abahlangana lakho. Sikhangele uAdam, we learn, sifunda isifundo ngalokho abahlangana lakho, lokho abehlelayo. Enoch, David, sifunda okunengi. So ukuthi sithi kwakungokwabo le, we are not correct. iBhayibheli ilotshwe for into ezintathu. Yokuqala, iBhayibheli ilotshwe for the time when it was written. Ngesikhathi salapho eyalotshwa khona yayikhuza isono, yayiqondisa izinto okwaleso sikhathi, yet irrelevant for us today. Namhlanje umutsho weBhayibheli uqondene lathi lokhu sikhuza nje la namhlanje, lokhu isiqondisa even today. Ukuthi isono esehlela esenziwa nguDavida, it still happens today. Izono ezazikhona ngesikhathi sabo Abraham lokho ezikhona today. History repeats itself. Njalo ilotshelwe i-future generations. Abezayo iBhayibheli lokho irrelevant for all of them. Ngilombuzo lapha. Umbuzo othona, thina singcono yini kulo Davida? Thina singcono yini kulo Bathsheba? Singcono yini kulabesikhathi abaphila khona oDavida?
kuyisikhiwa ngabe ngithi no ngesindebele ngithi hatch akula bungcono kuyafanana isono ake sikhangeleni izono ezenzakala namhlanje ezidinga ukuthi nga isikhathi sabo Davida siyafika khathesi nga uNathan banamhlanje basikhuza so nese sokuhawukela within the 10 commandments, one of the 10 commandments, lust, L-U-S-T, ukuhawukela. Ngesindebele akuthuthi kakuhle, kodwa ngesilungu, nxa ukuchasisa ukuhawukela okwalesi simo, kutsho umuntu wesilisa o ijaha ohawukela owesifazana omhle lapha, azafise okunengi angakwenza ngaye isono sokuhawukela lokho esikhona namhlanje sawisa inkosi uDavida saphambula inkosi uDavida wazifica eselahlekile kodwa waphenduka he repented na ngithanda ukulibuza umbuzo. How better are we than David? Owazama ukufihla isono, kodwa uNkulunkulu wasivumbulula. Nangikhangele wena lami namhlanje, ukuthi abanengi, ngithi abanye bethu, kuba lesono esinjengalesi, asifihlayo, asikhwabithe, singabonakali. Intshumayelo yethu ilapho namhlanje. Ukuthi umzwangedwa wakho uyakutshela ukuthi ulesono selust, ulesono sokuhawukela. What are you doing with it? Uthini ngaso nangu Davida wathebona ukuthi usephambanisile phambi kobuso bukaNkulunkulu waphenduka. Enye into emangalisayo lapha isihlobo esithandekayo ngoDavida wayexolisa kuNkulunkulu. Esexolisile abese sithi uNkulunkulu faka kimi inhliziyo ehlanzekileyo. Create in me a clean heart. Wayekhalela a clean heart. Ekhalela ukuthi uNkulunkulu amphathise to clean him. Ngasikhuluma ngokucleana inhliziyo, sikhuluma ngokucleana ingqondo. Sikhuluma ngokucleana ama-attitudes. Sikhuluma ngokucleana umumo engiyiwo wona. uDavida wayesefike lapha abona khona ukuthi the only way ukuthathi survive empilweni abe le beautiful future yikuvuma isono sakhe. Wena lapho khona sihlobo, kambe lesi sono siyake sikufinyelele na? Ngakho yini phakathi kwethu ophila phakathi kwalesi sono okudingeka ukuthi nga uyasilahla? Bathi ngesilungu is strong sexual desire, a feeling that one has when looking at an extremely attractive model. Uhawukela lokhana okudlulisa amalawulo, uhawukela owesifazana. Kuzobuya other gods. Emthethweni lichumi siyaxwayiswa ukuthi ungabi labanye othixo ngaphandle kwami. Empilweni yethu namhlanje sihlobo, abantu sesikhonza izithixo ezichiyeneyo eziza ngendlela eziningi. Abanye imota engiyidriver becomes a god. Ngithanda so much okwedlula uNkulunkulu mphose ngikhonze. Abanye ulenkomo azithanda so much okwedlula inkosi yezulu. Abanye abe le property thize which is more important than the Lord, and the Lord says inkosi thiyona mina nginguthixo olomona. Nxa usuthande enye into okwedlula mina, then I'm jealous. I want to come first. Kumele ngifike ngibe number 1 phakathi kwempilo yakho.
esinye isono esikhona namhlanje phakathi kwethu siphila even lasebandleni ibuhwaba, greed. Abantu sebaba izihwaba so much kangaka okokuthi ufuna ukubutha yonke into ibe ngeyakhe edlule abanye, ehluleke ngitsho ukuthi akathi abele abanye abahluphekayo. Greed bese kubuya ukuthukuthela, ulaka. Abanye abantu kuyaba nzima ukufinyelela izulu ngenxa yolaka. Sokuyilokhu usuthukuthele, sokuyilokhu usuthukuthele into yonke oyenzayo okuza kuqala empilweni yakho ikuthukuthela nolaka. Sithini ngezinto zonezi? uDavida wasurrender okwakhe kuNkulunkulu. Are you going to do that today? Uzakwenza na namhlanje? Ukuthi Nkosi, create in me a clean heart. Dala inhliziyo ehlanzekileyo phakathi kwami. Ke ngibe isidalwa esitsha. Ke ngichiyane lalokho. Abanye ngathi uyazigaja sihlobo. Uyamangala. Lanxa umkhangele ubona ukuthi hayi umama lo hamba lapha, ubaba lo hamba lapha, uphakeme. Abanye uyazikhulumela ukuthi hayi angiziphakamisi kodwa vele emphakeme. Let's be careful, asiqaphelele. Abanye ihatred, ukuzonda, bakhohlwe ukuthi uNkulunkulu esimdumisayo uNkulunkulu oluthando, ongathandiyo akamazi uThixo ngoba uThixo eluthando. Abanye bale envy, umhawu. Izinto ezisikhathaza empilweni zingena engqondweni yethu lasenhliziyweni yethu ngamehlo. Into yabuyibonile. Kuzoba lezinye eziza zingena ngendlebe. Abanye bethu sihlobo, izulu liyabanzima ngesikubona ngamehlo. Sokwaba namafoni la lezinsuku lamakhompyutha. Lalokho abakuthi ngesilungu ipornography. Imfanekiso engafanelanga ukuthi umuntu ayibukele. Imfanekiso ephambanisa ingqondo yomuntu, ebona bonke ububi obungenziwa ngumuntu ngaphansi kwalo umhlaba. Siyakhuzwa sihlobo ukuthi esikubukela la akube yinto ehlanzekileyo phambi kaNkulunkulu. Abanye bethu we need ukuthi ke sithathe inyathelo and stop watching ipornography, imfanekiso, amabhayiskopo angafanelanga esiwathola emafonini la kuma computer ethu. Abanye sebeze bengasaphumuli ukuthi bakwenze khonokho. Abanye it's listening, ama audios esiwalalelayo angcole kangaka amanye awo okokuthi sidinga i-cleansing evela kuNkulunkulu. Thanda ke sikhangele usihlabelelo 51 verse 1 ethi yona, have mercy on me, oba lo musa kimi, O Lord, wena Nkosi, for I know my transgression. Hlobo ezithandekayo, uDavida wathena, ngipha inhliziyo ehlanzekileyo Nkosi. That was David. Why did he say that? Wayekucholo lokhu. Nangu yacho ku verse 1. Have mercy on me, O Lord, for I know my transgression. Akula muntu phakathi kwethu ongakwaziyo lapha phambanise khona. Akula muntu phakathi kwethu ongakwaziyo lapha sephule khona umthetho. Umthetho oqondene lemithetho elithumi. Umthetho oqondene lempila kahle yesigaba. Akakho ongakwaziyo. Yikho kufanele ukuthi umuntu ngamunye azizwe njalo kube nguye ozinikela ukuthi Inkosi ngila, please cleanse me, nhlanza, ngicleana. Ngithanda ukulethi i-example lapha. Silemgani, silezimbiza, silezipunu, silamankomithi abedinga ukugeziswa.
sitshoni ngokuhlanzwa, sitshoni ngokugeziswa. Njalo kugeziswa ngendlela ezitshiyeneyo, but cleaning yona leya yesikhuluma ngayo ukuthi ngaphakathi kwenhliziyo yami needs cleaning. Enye cleaning ngedinga imithi njengabo turpentine esuso grease lakho konke okuningi. Enye ngedinga ukuthi umuntu aletha amanzi atshisayo to clean up. uDavid lapha sihlobo uthi yena Nkosi oba lo msakimi ngoba ngiyakwazi lapho engiphambanise khona. Bangaki phakathi kwethu abazizwayo ngaphakathi ukuthi I made a mistake, I made a mess, ngeqa umthetho, ngalahleka, sengicela iNkosi ukuthi ingiclean up. Ozazi ukuthi into engayenza lapha ingcolile, into engayenza lapha yimbi, isingcolise ngaphakathi. Nyanxusa namhlanje sihlobo ukuthi phakathi kwethu sonke esilaleleyo singeze sajoyina uDavid na ukuthi Nkosi ngipha inhliziyo ehlanzekileyo. In anything that I do, into engiyibonayo, engiyiphetheyo, engilayo, enhlangana layo, ngicela Nkosi unike a clean heart. Clean as in clean, ehlanzekileyo, ukuthi ngizizwe ngifree ku conscience yami, umzwangedwa wami ungangikhathazi. Kuyisifiso sami sihlobo ukuthi lapho khona iNkosi kwangathi ngakuphathisa, lapho hlezi khona kwangathi iNkosi ngakuphathisa, lapho sebenzela khona kwangathi iNkosi ingakuphathisa, ugcine unjengale indoda eyayilesibindi ukuthi ungayiqonda ukuthi wonile ivume. Irepentance yiyo edingekayo nxa sikhangela usihlabelelo 51. Xa ukhuluma ngerepentance, ukuphenduka, abanye bakuchasisa ukuthi nxa ukhangelele usuphenduka, uyachibilika ukhangele lapho vela khona. That's turnaround, ikuguquka esimeni okadukiso ugcine lokho okadukwenza. Hlobo esithandekayo, nxa siphetha le inkonzo, ngoba ngiqhubeke on and on, ngazi amazwi ami okucina yila ukuthi kwangathi iNkosi ngakuphathisa, ukuthi lapho khona uzwe umzwangedwa wakho sithi Nkosi nhlanze ngaphakathi. Create in me a clean heart, O Lord. Ngihlambulula ungenze ngibe isidalwa esitsha. Kunengi osokudotshwe ngamehlo ami, kunengi osokuzwe izindlebe zami, okunye bese kunilahlekisa. Nqanda Baba, unilethe esibayeni, unilethe endleleni. Kuthi Nkosi into engizibalayo, lezinto engizilalelayo, kwangathi zingaba lokubusiseka phambi kobuso bakho. Njalo hlobo esithandekayo, nxa siphetha le inkonzo, kwangathi iNkosi ingasibusisa ukuthi sazi ukuthi nguwe kuphela owaziyo lapho phambanise khona. Finally, okugcina, kulesono group sin esabantu abayigroup kumbe family ebisenza isono esithize okumele bacele intethelelo, kumbe isigaba sebandla, kumbe ngama individuals ebandleni, ukuthi iNkosi ngicela usithethelele. We are surrendering impilo yethu ngakuwe. Kwangathi iNkosi ingabusisa ukufundwa kwelizwi layo. Baba othandekayo sezulwini lalapha emhlabeni, sinikela Nkosi inkonzo yona lezandleni zakho. Kwangathi ingafinyelela ezinhliziyweni zethu, sibe yilabo abazimisele ukuphenduka kube le repentance empilweni zethu. Siqalisa impilo entsha ngoJesu Kristu iNkosi yethu, siyakhuleka. Amen.